yazi ayiwandi letha yani le yebo man esikolweni bahlezi basinikeza amaletha ayiwande yani sesoyibona phambili isikole angacomplain ke man I hope akusimali esikolweni bathanda imali too much man amathumbenja amnandi nepapa elichisayo ngithi qomboza ha sikole mntwana what's wrong now alright school how sobuyile Mr Fish bekunjani esikolweni sikole bekumnandi namhlanje esikolweni shaya isivisi yini manje lo ephethe man beya sikole basiphe namaletha bathi ninikeze miskole vula lapho ngibona ukuthi ithini lento leyo ngikuvulela man sikole bathi confidential lento le sikole yeah sikubonise sikole ngibona nice sikole thatha funda thingisondele kahle sikole uzongibona sikole nazi laba abhala ukuthini bathi esikoleni come with animals hayi ikho ke le come with animals esikolweni hayi ayikho lento leyo angibelieve sikole man okay bamba sikole sifundele suka hawu funda amanga la ngifunde ngibo yabo uthi ufunda udoti ayikho lento oyifundayo babhala ukuthi come with any money hayi animals sikole bathi come with any money phela sikole mina ngivele ngaboni ngathi animals lo yabo sikole bese ngijabulile ngizothatha le njakha bosigedeze vele ama ribs elambile sikole yazi angazi umbona phi animals la ngoba nako ubhaliwe bold come with any money angazi nale mali bathi uthathe phi man so sikole mabathi come with any money name it means wena uzongipa 500 ngihambe naye esikolweni ngiyabona sikole uyahlanya mina 500 wena ucanga ukuthi ngibhema ama cricket wena ne uyangihlanyela straight angazile esikolweni stinje wena mara esikolweni ngilambile yazi man uphekile esikolweni bayahlanya lapha kulesa sikole cabanga 5 uyajabula